spy is very bad, and your case is death completely sentence. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Quality, murder, terrorism and other subversive activities against either the state remercier les Américains et le reste du monde, à l'exception des pays francophones et la France. Donc nous ne voulons plus de patron Zaïre. Ibirari by'ubutegetsi. Work together, keep on working. Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Stephen Biko. Ibirari by'ubutegetsi. Afrika muri demokarasi, urugamba rukomeza. Uburiganya mu matora, guta mu buroko no kwikiza abo mutavuga rumwe ngo urambe ku butegetsi, gusahura umutungo wa rubanda, gukoreshwa ku nyungu z'amahanga, ubutegetsi mu maboko y'udutsiko n'imiryango, ubugambanyi no guhirika ubutegetsi n'imvugo zigarukwaho kenshi mu kugaragaza isura y'ubutegetsi muri Afrika. Demokarasi n'ubutegetsi ku neza ya rubanda, guhangana n'amahanga agenzwa na politike yampatse ibihugu, guteza imbere ubumwe bwa bene gihugu, gusaranganya imitungo no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikomeza kuba inzozi nubwo amateka atabura kugaragaza ko hari ingero zaho byashobotse. Kurikira ikiganiro Ibirari by'ubutegetsi kuri Radio Isango Star. Afrika hongeye kuba kudeta. Yari umunyembaraga ku buryo buri wese yumvaga yamwikiza, bagombaga kumwica uko byagenda kose. Baratsinzwe bidasubirwaho, nta yandi mananiza. Traoré Aruna mu mwaka wa 2014 nibwo bwa mbere umugabo yagiye ku gituro cy'uwahoze ari perezida wa Burkina Faso Sankara nyuma y'imyaka 27 arokotse igitero cyishe umugabo bari kumwe. Tubahaye ikaze mu kiganiro Ibirari by'ubutegetsi cy'uyu munsi. Tugiye kugaruka ku buzima bwa Sankara, intwari ya Afrika, akaba impirimbanyi yahirimbaniye amahoro n'impinduramatwara mu kwishyira ukwizana kw'abanyafurika, akaba yarayoboye n'igihugu cya Burkina Faso akigeza ku iterambere. Nge nitwa Theoneste Zigama. Sankara yari perezida wa Burkina Faso, yaje kwicwa ku itariki 15 z'ukwa 10 mu 1987. Amazina ye nyakuri ni Noel Isidore Sankara. Ubwo ari mu nama hamwe n'uwitwa Aruna Traoré nibwo yaje kwicwa. Traoré Aruna we bari kumwe yaje kugwa hasi akugihumure ubwo yashakaga guhunga, gusa yaje kurokoka ubwicanyi. Mu mwaka wa 2014 Traoré wari umaze imyaka 27 nta gusura imva ya Sankara wishwe bari kumwe. Umva ubuhamya yatanze. Nibwo bwa mbere nje hano nyuma y'imyaka 27. N'uburibwe bukabije, mbese ntabwo byoroshye kubyakira. Nubwo hashize imyaka 27 ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. 27 ans, c'était comme si c'était hier. Sankara yari yarahaye inshingano Aruna Traoré muri guverinoma mushinzwe itumanaho ryayo. On entend comme
des rafales de pluie quand vous êtes dans une maison en tôle. Numvise ikintu kimeze nk'imvura y'amahindu, mbese ibintu byaragurutse. Hanyuma inshuti yanjye perezida arabyuka nuko aravuga ati ninjye bashaka, asohoka amanitse amaboko, narabyiboneye ngewe ubwanjye ibiganza bimanitse. Nyuma y'iyicwa rya Sankara amakuru yatangiye gucicikana hirya no hino ndetse no mu itangazamakuru ry'iki gihugu. L'Afrique à nouveau secouée par le démon du coup d'état. La nouvelle a été confirmée. Muri Afrika hongeye kuba coup d'état. Amakuru avuga muri iki gitondo mu mujyi wa Ouagadougou muri Burkina Faso, Thomas Sankara wari perezida w'iki gihugu yishwe nyuma y'aho igitero cyagabwe ku ngoro ye. Uyu mutegetsi yishwe ku munsi w'ejo. Perezida Sankara yari perezida wa mbere w'iki gihugu nyuma yo kubona ubwigenge. Mbese yari umuntu utaripfana, si nk'uko abandi batinyaga gutanga ibitekerezo. A été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. Pascal Kambu, umwe mu bari inshuti magara za Sankara, yaganiriye n'abaturage bari hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu ubwo haraswaga amasasu menshi. Igitero cyahitanye Sankara. Il était tellement puissant qu'on ne peut pas l'écarter. Yari umunyembaraga cyane ku buryo buri wese yumva bamwica bakamucecekesha. We n'inshuti ze bari mu nama bategura uko bayisoza, bakagenda nka saa 10 z'umugoroba. Bakimara kumva urufaya rw'amasasu, batatu muri bo bahise bicwa, bose bari mu biro. Ils ont massacré les 13 personnes qui étaient dans le bureau. Baratsinzwe mu buryo budasubirwaho, nta kongera kubyutsa umutwe. Sans résistance. Sankara yayoboye Burkina Faso imyaka 4 gusa, umuryango we washenguwe bikomeye n'urupfu rwe, ndetse n'igihugu yayoboraga gicika umugongo, agahinda gakwira hose muri Burkina Faso. Mushiki wa Sankara, Odile Sankara, aribuka neza uko byagenze. Le 15 octobre 87 nous est tombé sur la tête comme un coup de main. Hari ku itariki 15 z'ukwa 10 1987 twashanganikiwe mu buryo bukomeye, byaradushenguye bikomeye. Mbese hari benshi batanumvishaga ko yapfuye kuko yari umuyobozi udakandamiza abantu kandi wumva icyo abaturage batekereza, akagishyigikira mbere yo kugira icyo akora nk'umuyobozi. Hari n'ubwo yigeze kumara amezi 2 atavuga, hari n'abantu bari bazi ko ari muri gereza. Yana qui ont cru que Thomas était en prison. Nyuma y'urupfu rwa Sankara, itangazo ryashyizwe ahagaragara ryavugaga ko yishwe n'urupfu rusanzwe. Ni ibintu byakwirakwiye muri rubanda rwa Burkina Faso, ndetse benshi barababara cyane bashingurwa n'intimba yo kubura perezida bakundaga, bazi neza ko yishwe arashwe, nyamara itangazo ribivuguruza. Sankara, perezida wanjye. Sankara wa Burkina Faso yaraje ngo tugire ibihangange muri Afurika. Ni umuririmbyi Samujeka Jay wahimbye indirimbo ishimagiza Sankara, igatuma benshi bakomeza kumwibuka mu bitekerezo byabo. I sing about Sankara because Sankara is my Bible, is my Quran, is my Jesus, is my... Ndaririmba Sankara kuko ni nka Bibiliya, ni nka Korowani, ni Yesu ndetse ni Muhammad kuri njyewe. Niyo mpamvu muririmba kuko niwe nzi watwigishije indangagaciro. Kuri njye Sankara ni nk'urumuri mu mwijima. Some values, so to me Sankara is the light in the darkness. Sankara yabaga perezida w'igihugu cya Burkina Faso cyari cyugarijwe n'ubukene. Abaturage babarirwa ku 10% nibo bari barashoboye kugana ishuri, ndetse impfu z'abantu zari nyinshi muri iki gihugu. Ariko Sankara akigera ku buyobozi yazanye amatwara mashya nk'uko byakundaga kumvikana mu mbwirwaruhame ze. Sankara yazanye gahunda nshya za politike. Hashize iminsi atangira guhanga imishinga yo guteza imbere abaturage nta usigaye inyuma. Sankara yubatse ibikorwa remezo ahantu hatandukanye birimo imihanda, ibitaro, amashuri n'ibindi, ku buryo byagera kuri buri wese umunya Burkina Faso. Yahaye urugero kandi abaminisitiri nyuma yo kugabanya umushahara we ukagera ku madolari 450 gusa ku kwezi niyo yafataga, ndetse n'umwanya yararimo yagombaga kuba afite imodoka agahabwa amagara ane gusa, atunze na gitari 3 gusa. Pascal yari inshuti ye magara, arasobanura ukwicisha bugufi kwa Sankara. L'argent pour lui c'est rien.
La mort, ce n'est rien. Amafaranga nta kintu yari avuze imbere ye, urukundo kandi narwo nta kintu rwari ruvuze kuri we. Ibi byose ntabwo yabishyiraga imbere, yari agamije guteza imbere igihugu no guteza imbere urubyiruko. Ibi nibyo byabaga mu mboni ze. Pourvu que le pays avance, pourvu que la jeunesse avance. Donc quand on le voit, c'est ça. Mu minsi mike akigera ku butegetsi kandi yahise yihutira kugurisha imodoka zitandukanye za guverinoma mu rwego rwo kugabanya ibyazigendagaho. Ibi nta kindi yabikoreraga usibye gushyiraho guverinoma nshya ifite umuco mushya wo kwicisha bugufi. Muri iyi guverinoma hari uwitwa Ernest Uduruwago wari minisitiri w'umutekano muri iyi guverinoma. Il a d'abord voulu à un moment donné donner icyambere yashakaga no guha imodoka imwe igakoreshwa n'abaminisitiri babiri. Twe twumvaga bigoranye kuzikoresha. Imodoka imwe ikoreshwa n'abaminisitiri babiri ni ikintu cyari kigoye. Yego yarabyumvaga, arangije buri wese amugenera imodoka imwe yo gukoresha. Donc il a compris et il nous a affecté chaque ministre a un véhicule. He also said that it was forbidden for ministers to travel with first class. Byari bibujijwe ku baminisitiri gutembera bicaye mu myanya y'icyubahiro mu ndege. We yari afite imyumvire ko ahicarwa n'abakomeye mu ndege ndetse n'ahagenewe abaciriritse ari hamwe, kuko iyo ndege ihagurutse bose bagendera rimwe kandi yagwa bose bakagera hasi. Third class, when the plane takes off, everybody takes off. When it lands, everybody lands. Thomas Sankara yakunze kugaragara mu mbwirwaruhame yikoma ibihugu bigendera kuri politiki yampatse ibihugu bigakandamiza ibikennye. Yakunze kumvikana avuga ko atazigera yumvikana n'ibihugu bikize byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa kwakira inkunga zabyo. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, Nshuti zanjye, politiki yampatse ibihugu muyifashe hasi, amatwara ya mbere y'ubukoloni muyashyire hasi, ibitekerezo by'abanyeshuri ba kiriya gihe mu byima amatwi, abanyeshuri batagira ikinyabupfura n'abanebwe mubamagane, abarimu badashaka gukora cyane mubamagane, abadashaka impinduramatwara nabo mubamagane. les vomissures de la contre-révolution. Sankara yahinduriye izina igihugu cye cya Burkina Faso agamije kugira ngo iki gihugu kigire igitinyiro kandi giteze imbere ubumwe bwa rubanda. Ubusanzwe Burkina Faso yitwaga Haute Volta ku ngoma y'abakoloni b'Abafaransa, ahantu umuntu atuye ariko akaba adafite ubwigenge busesuye. Ibihugu byari bituranye na Haute Volta byagombaga gushakisha abakozi bikoresha bibakuye muri Burkina Faso. Aba bakozi bakajya gukora imirimo yo kubaka ibyo bihugu bagasiga Burkina Faso kuko cyari igihugu gikennye. Ernest Traoré, ministre, yabahumuye amaso akabigisha kwiteza imbere bakubaka igihugu cyabo. Même l'esprit des hommes, yewe no mu mitwe y'abantu yatumye twiyungura ubumenyi, twarahumutse. Niwe watumye tumenya ko ari twe ba mbere bagomba kubaka igihugu cyacu, tutangira kumva ko natwe dushoboye tutakiri insina ngufi ku bandi. Il nous a fait comprendre que nous ne sommes pas moins que les autres peuples. Sankara yashakaga ko abaturage bagira ubusugire ndetse bakagira n'igitinyiro, maze afata igihugu cyari Haute Volta akita Burkina Faso, bisobanura ubutaka bw'abaturage bakungahaye kandi biyubashye. Sankara yagiye ku butegetsi mu buryo budasanzwe kandi butunguranye. Ubusanzwe yakundaga kwicurangira gitari, ibintu yakunze kuva akiri muto cyane ko akibana n'ababyeyi ari byo bintu yakundaga cyane. Mushiki we Odile Sankara arabisobanura neza. Jouer la guitare, il venait jouer et la maman chantait le credo. Yarazaga agacuranga gitari, nyina akaririmba indirimbo za credo kuko wari umuryango wari ufite imyemerere gatolika, ndetse na mama yakundaga kuririmba indirimbo zo muri gatolike, ndetse wasangaga abana b'abahungu bo mu gihe cye barazaga kumureba. Mbese yari afite impano ebyiri, niko twabibonaga mu muryango. Personnalité que nous gardons, en tout cas dans le cadre familial, c'est ça. Thomas akiri muto yari nk'umwana nk'abandi, ntabwo yarakazwaga n'ubusa. Sankara we nta nubwo yakundaga imirwano, ntabwo yari umwana wendereza abandi. Turacyari mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi ni cya Isango Star. Kuva akiri muto Sankara yangaga akarengane ndetse ntiyakundaga igitagenda, yahitaga yunga abashatse kugira amakimbirane. Se wasengeraga mu idini rya Katolike yashakaga ko yaba umupadiri, ariko Sankara we yihitiyemo kuba umusirikare. Ubwo yari ku ishuri rya gisirikare, Sankara yahuye n'undi munyeshuri w'umusirikare, uyu Blaise Compaoré, nawe wayoboye igihugu cya Burkina Faso. Bahita baba inshuti
batangira guhanahana ibitekerezo bya politike y'impinduramatwara, baje no gukora kudeta, maze Sankara aba umuyobozi wa Burkina Faso. Mu mwaka w'1970 ku myaka 20 Sankara yoherejwe mu mahugurwa ya gisirikare mu gihugu cya Madagascar, aho yaje kubona abaturage bakamutekerereza ukuntu abantu baharanira impinduka kuri guverinoma iyo batayishimiye. Mushiki we Odile avuga ko atari muri Madagascar gusa ibitekerezo by'impinduramatwara Sankara yakuyeyo, ahubwo no mu bihugu bya Cameroon naho Sankara yaje gutembererayo ashaka impinduramatwara mu baturage. Mu myaka y'1980 Burkina Faso yari yiganjemo imyigaragambyo y'abaturage batishimiye imiyoborere ya guverinoma, abaturage bateza imvururu kubera kutishimira imibereho yiganjemo ubukene bwari bubugarije. Ibitekerezo bya Sankara byari gushyira imbere ibitekerezo leta ikaba ari nabyo igenderaho mu gushyiraho gahunda n'imiyoborere. Niyo mpamvu yagiye ku butegetsi kugira ngo ahindure ibi byose. Sankara yavutse ku itariki 22 z'ukwa 12 mu 1949. Yaje gutabaruka nkuko twabibonye ku itariki 15 z'ukwa 10 1987 akiri muto, nubwo we yiyumvagamo ubutwari no kuba intwara muheto y'igihugu. Sankara umuryango we wamushakagamo kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika, akaba padiri kubera kutumvikana n'abakoloni, aho yavugaga ukuntu ukugaburira abashaka no kukugenera ukubaho, ibyo we akabyanga. Sankara yaje gufungwa, aho ari kuri we Blaise Compaoré ategura kudeta yaje gutuma Thomas Sankara aba umuyobozi wa Haute-Volta mu kwezi kwa 8 Mata mu 1983. Ku myaka 33 ubuyobozi bwe yaranzwe no kurwanya ruswa, gutera amashyamba, kwita ku burezi n'ubuzima nk'inkingi y'iterambere. Nyuma y'umwaka umwe mu kuvuga mu 1984 yahinduye izina rya Haute-Volta iba Burkina Faso, bisobanuye ubutaka bwihagazeho. Kugeza ubu yitwa Burkina Faso. Iki gihugu cyakomeje kuzamura icyubahiro cy'igitsina gore. Sankara abakangurira bakagura ibikorwa byabo bagakorera no hanze y'igihugu kandi bakaguma mu ishuri nubwo baba batwite. Thomas Sankara yabaye wa mbere muri Afurika winjije muri leta abagore ku bwinshi kandi abinjiza no mu gisirikare. Sankara ku ngoma ye yaranzwe no guharanira ukuri kandi akikoma bamatse ibihugu bakandamizaga bene igihugu. Urubanza rwahoze ari umukuru wa Burkina Faso Blaise Compaoré n'abandi 13 ku itariki 11 z'ukwa 10 2021 nibwo hatangajwe ko urubanza rwa Thomas Sankara ruzasomwa mu bantu 13 barimo Blaise Compaoré n'abandi bashinjwa kugira uruhare mu iyicwa rya Thomas Sankara. Rwaratangiye ku itariki 11 kwezi kwa 10 2021. Rwatangajwe ko rugomba gucibwa ku mugaragaro mu ruhame nk'uko byamenyeshejwe abacamanza ba gisirikare ku murwa mukuru wa Ouagadougou. Blaise Compaoré ubu wo mu buhungiro kuvaho ananiriwe no guhindura itegeko nshinga muri 2014 kugira ngo agume ku butegetsi bwa Burkina Faso. Yahunze iki gihugu yibera muri Cote d'Ivoire, akaba ashobora kuzacirirwa urubanza adahari. Uyu mugabo yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kuva mu mwaka wa 2015. Ashinjwa kuba ari wagize uruhare mu kwikiza inshuti ye Sankara. Nyuma y'imyaka 34 yose mu kwezi kwa 4 2021 nibwo urukiko rwa gisirikare rwa Burkina Faso rwamushinja ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, ubufatanyacyaha mu bwicanyi no gushinyagurira imirambo. Nubwo Blaise Compaoré yashinjwe kwica Sankara, we yakunze kumvikana bihakana, avuga ko nta ruhare urwo rwose yagize mu rupfu rwa Sankara. Sankara benshi bita Che Guevara wo muri Afurika yishwe ku itariki 15 ukwezi kwa 10 1987 asimburwa na Blaise Compaoré yarasanzwe ari inshuti ye cyane, baraniganye mu ishuri rya gisirikare. Nyuma y'imyaka 34 hafi umunsi ku wundi kuva habaye yicwa y'uyu wahoze ari perezida wa Burkina Faso Thomas Sankara, abantu 14 nibo batangiye guca
gucirirwa urubanza bashinzwe uruhare mu kwica uyu mugabo. Iyi mpirimbanyi yishwe irashwe afite imyaka 37. Bikekwa ko yishwe n'abasirikare b'intagondwa z'ubutegetsi. Byabaye ku itariki 15 ukwezi kwa 10 1987. Rikaba ryaratumye mugenzi we wa hafi Blaise Compaoré ahita ajya ku butegetsi. Ibibaye kudeta imyaka ine imbere yaho. Hari hashize imyaka 4 abo babiri bari bahiritse ubutegetsi. Sankara ahita aba umukuru w'igihugu. Blaise Compaoré ari muri 14 bashinzwe urupfu rwa Sankara, ariko ubu abahanze muri Cote d'Ivoire nk'uko twabivuze, aho yahungiye nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage maze ahitamo kwegura. Hari mu mwaka wa 2014 yagumye ahakana ko atagize uruhare mu rupfu rwa Sankara kandi yavuze ko atazigera yitaba urukiko. Mu rubanza rwa Sankara, Kapiteni Sankara afatwa nk'impirimbanyi y'ukuri ushyira imbere umuturage w'agaciro ka Afurika muri rusange na Burkina Faso by'umwihariko. Iki gihugu bibuka Thomas Sankara nk'intwari ya Afurika ndetse intwari yagejeje igihugu cya Burkina Faso ku iterambere. Ariko nyuma y'imyaka 33 ikibazo nyamukuru kikibazwa ninde wamwishe. Uyu afatwa nk'uwazanye impinduramatwara mu gihugu cye, yishwe muri kudeta. Kuva uwo munsi umuryango uhora usaba ko ukuri kumenyekana, ariko urugamba rw'amategeko rwabaye rurerure kuko imbaraga za politike zabaye nyinshi n'amayobera atandukanye muri iyo dosiye. Ibi ni ibintu bitanu byagufasha kumva neza dosiye ya Thomas Sankara nuko ibintu byagiye bihinduka kugeza ubu ubwo umuryango ufite inkuru nziza. Urupfu rwagizwe kirazira. Kapiteni Sankara yari afite imvugo y'ukuri kweruye iryana mu matwi y'abari baragundiriye ubutegetsi muri Afurika nyuma y'ubwigenge kugera no ku bategetsi b'ibihugu byahoze bikoloniza Afurika. Yishwe amaze imyaka 4 ku butegetsi, bari mu nama idasanzwe y'abaminisitiri. Gusa amaso ntiyahise yerekezwa ku nshuti ye esi namusimbura Blaise Compaoré. Benshi babibonye nk'igikorwa cyateguriwe hanze ya Burkina Faso, ariko byahise bihinduka kirazira kubivugaho mu myaka myinshi y'ubutegetsi bwa Compaoré. Ari niyo mpamvu bamushinja urupfu rwe. Muri icyo gihe iperereza ku rupfu rwe ryashyinguwe mu kabati. Nta rubanza rwigeze rubaho ku byabaye kuri iyo ntwari ya Afurika nabo bari kumwe. Kongera gufungura dosiye byabaye mu 1987 kugeza mu 1997. Dosiye ya Sankara yari imaze imyaka 10. Amategeko yateganyaga ko icyo gihe ibita cyakiriwe mu rukiko kugira ngo agumane icyizere no gukomeza urugamba rwe. Mu kwezi kwa 9 mu 1997 Mariamu umupfakazi wa Sankara bari barashakanye yahise atanga ikirego arega ubwicanyi umuntu witwa X. Iki kirego ntikigeze gikurikiranwa kuko mu myaka 27 y'ubutegetsi bwa Blaise Compaoré urupfu rw'uwari inshuti ye Thomas Sankara rwari ikintu kitavugwaho. Ariko ibintu byahindutse vuba cyane mu mwaka wa 2014 ubwo Blaise Compaoré ubu uba muri Cote d'Ivoire yahirikuga ku butegetsi n'imyigaragambyo ya rubanda. Hari hashize amezi 5 Blaise Compaoré ahiritswe. Mu kwa gatatu kwa 2015 nibwo cya kirego cyongeye kwakirwa, dosiye yongera gufungurwa. Ariko nubwo nta perereza ryari ryakozwe, nta muntu n'umwe uregwa. Abanyamategeko basabye ko imibiri bikekwa ko ari ya Sankara na bagenzi be itabururwa, hagakorwa isuzumwa rya ADN niba ari umubiri we koko. Imiryango ye yakemanze ibisubizo byatanzwe n'ibizamini byakorewe mu Bufaransa no muri Espagne byakozwe mu mwaka wa 2017. Basabye irindi suzuma naryo ryakozwe kubikekwa ko ari ibisigazwa by'umubiri wa Sankara, ariko byerekanaga ko nta kimenyetso gihuza cyabonetse kuri iyo mibiri aho byakekwaga ko aho bikekwa ko bahambwe. Harakibazwa ngo ninde wishe Sankara, nicyo kikiri. Gusa iki kirego kirimo amayobera ku buryo abakekwa batabura, kuva kuri Blaise Compaoré, Abanyalibiya, Abanyakote d'Ivoire n'Abafaransa. Gusa ubucamanza muri Burkina Faso bwo hari amazina buvuga ku butegetsi bwa Perezida Roch Christian Kabore. Dosiye ya Sankara kuri ubu irimo kwihutishwa. Imyaka 33 nyuma, amazina y'abantu bagera kuri 12 yaravuzwe kandi bakurikiranweho ubwo bwicanyi. Mu bashinjwa harimo Ajida Chef Hyacinthe Kafando
umwe mu bahoze barinda Thomas Sankara hari na General Gilbert Diendere. Ku itariki 15 z'ukwa 10 1987 umusirikare warashe Sankara yakomeje kuba umugani na nyuma y'imyaka irenga 30. Ni inkuru nziza kuko Maître Prosper Farma umwe mu bunganira umuryango wa Sankara yabwiye BBC ko hari hashize imyaka bategereje ko idosiye igezwa mu rukiko kuko ubutegetsi bwa Blaise Compaoré bwari bwaremye umuryango we amakuru kuri iyo dosiye. Uyu wunganira umuryango wa Sankara yagaragaje ko ari intambwe ikomeye muri iki kirego cya Sankara, amaso kandi arareba i Paris bisabwe n'abo mu muryango we. Mu mwaka wa 2017 umudepite w'umufaransa yandikiye Perezida François Hollande yasabaga ko hatangazwa inyandiko zishobora gutanga amakuru afatika ku yicwa ry'uwahoze ari perezida wa Burkina Faso Thomas Sankara. Emmanuel Macron ashyigera ku butegetsi bw'Ubufaransa yakomerejeho yizeza inyandiko zose Ubufaransa bufite zirebana n'ubwo bwicanyi ko zizashyirwa ku karubanda. Icyo cyemezo cyari kigamije kuvanaho urwikekwe ruvuga kuri politiki y'Ubufaransa kuri Afurika izwi nka France Afrique. Ikindi gikomeye ni Blaise Compaoré ese azagezwa imbere y'ubucamanza. Si ibintu byoroshye gutyo, ubu yagizwe umuturage wa Cote d'Ivoire, kumwohereza muri Burkina Faso bishobora kuba urugamba rurerure rw'amategeko na politike kuko Cote d'Ivoire ifite politiki yo kutohereza amahanga abaturage bayo. Iki ni ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cy'uyu munsi. Twagarutse ku buzima bwa Thomas Sankara wayoboye Burkina Faso, twagarutse ku yicwa rye, tunagaruka no ku rubanza rugamije kureba uwamwishe. Ese bizarangira bite? Mbashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro. Nitwa Theoneste Zigama, naho ubutaha mu bindi biganiro. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. And your case is death completely sentence. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos États. Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share, maze tubona amakuru menshi n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Murakoze.